کمیتهیا وکالینا ناودولتیا بسرنتوان یکگرتی و دبیجه. هزین روسیا و بلافرین هفپیمانیا ناودولتیا لدیجی داعش ده پروسین خودین لشکری لسوریه سیویلان آرمانج دکه. ده سهشنبه کمیته وکالینا ناودولتی راپورتک بلاف و تدارا گهاند که همو آلیه ناکوک لسوریه تریزیج یا سایان رناگره و تنه آرمان جوان به دست خستنا سرکفتنانه. بکو تو گهدانک درباری ساخلمیا سیویلان جه آلیه وان واره کرن. اردوی درباره ده وکولینرین ناونتاوی دمیانا لدارخستنا کنگره که لجنفه راپورتک درباری روشا مروواهی لسوریه پیشکش کرن و تیده پیک آنینا ایریشن کیماوی جه آلیه رژیمه و لسر دورن دبن کنترولا چکدارن اپوزیسیونا سوریه لغوطا روشلات و روشا سوریه جه تیرمها سالا 2017 تا چلیا 2018 اروها ایشو آزارین سیویلان دوی دمیده اشکره کرن. امان راپورته بحثا و یکی کرد. کود انجام armanckirina bajarokê Etarib li gundwarê Helebê ji aliyê balafirên şerkeriyên Rûsî ve di mijdara borî de 84 welatiyên sivîl jana xwe jê dest dan ku ji aliyê xwe ve vekolînerên nav netewî ew êrîş bê tawaneke cengî binav kirin. Erê divê derbarê de Komîteya Navnetewî Hevpeymaniya Navdewletî li dijî Daişê bi serokatiya Amerîka û hêzên Rûsî bi armanckirina sivîlan li Sûriyê tometbar kir. Erê li gorî Komîteya Vekolîna Navdewletîya bi sernetewên yekgirtî ve ku ji bo amedekirina vê raportê derdora 500 hevdîtin bi qurbaniyên ku rastî eşkence û êrîşên esmanî ve hatibûn pêkanî û têde binpêkirinên ku hatine encamdan li tevahiya Sûriyê ji aliyê hemû aliyên nakok li Sûriyê da diyar kirin.